I pozdrav svim ljudi. Danas ćemo igrati Rank 5 iz početka samo jednu rundu. I sad ću vam reći kako bi vam to trebalo izgledati, šta bi to trebalo biti. Pa, krenimo. Ovaj video će posebno biti napravljen za Ubac Hrvatskog klana. Jer očito imamo tu koliko problem slijede i moramo naučiti kako se igra 5 Rank, zato jer imamo svoj klan koji to nikad nisu igrali. Što ćemo vidjeti sad kako se to igra i naučiti osnove. Pa krenimo. Sad, maksimalno igrača 5 ranked može biti 10 ukupno. To vam je ukupan broj igrača. Znači, to bi nam onda značilo da kada biste, evo vidite ovdje, znači ako bi vi na primjer imali 5 igrača u timu i troje u suprotnom timu, onda bi ga stavilo ranked. Znači ne bi bila rank, već bi bilo ko normalno 5. Ali kao što vidite 74-4, uvijek izjednačeno, što je lijepo. Najprije, najbolje vam je da odmah radite bed, što je, imamo igrača koji će to rado raditi. U slučaju toga dobit ćemo 2 random tima, to je teammate-a, možda čak i jedan, ako se jedna osoba vrati u tim. Što vjerojatno želim vidjeti ako će se vratiti osoba u tim, eto. E sad, informacije oko ovoga. Postoji nam dosta drugčih mapa i na ovoj mapi sam već igrao, jako je loša mapa, prilično loša. U deskripciji WhatsApp grupe sam ostavio ocjene nekih mapa koje su prije bile dostupne. Pa može se pogledati s vremena na vrijeme, ako stigne se. I još je detaljno ocjenjeno, detaljno napisano i detaljno ocjenjeno. Prije sam to na papir pisao takve ocjene, ali odnosno sam zato jer na papir, ko pišeš na papir, mogu sam se napisati na papir i printat. To se ne napisati na papir, već napisati Word i tako isprintat. Ali evo, uglavnom vidite, dobijete bed shield koji vam traje minutu i pol i sad ističe, upravo se sad. U redu. Znači, ako vi nemate team generator na trojici ili ne da vam se jednostavno više na sredinu jer vam je preopasno, da neka vam može biti preopasno biti na sredinu, znate što možete uzeti ove rude, možete dobijati od minimalnih 3 do maksimalnih 12 emeralda, tako ćete vam najlakše dobiti emeralde, poprilično jednostavno, lijepo, točno i lagano. Sad, da vam kažem, svaka mapa se mijenja u svakom updateu. Tu nemate vulkanik upgrade-ova srećno, što ne znači da možemo imati veće šanse da pobjedimo dalje. Upgrade-ovi i dalje rade, i dalje preporučujem da se koristi dagger, jer jednostavno dagger je dobar, može se teleportirati do lika, to se ne teleportirati odgurnut, kako već isto rekao. Ali evo, da. Sad ova mapa mi se ne sviđa dosta, ima dosta dobrih mapa koje meni poprilično sviđaju. Ja vam preporučujem da dodate dosta protekcije na krevet i na otoke, na mostove. Mostovi da budu barem ovakvi, sad kako ću ja izgraditi ovakav most. Barem ovakvi mostovi nek budu, ili još bolje 3x3 most, najkvalitetnije. Ja sam tu napravio 4x4, ali ovdje tu 3x3, može se proći, jednostavno dosta lakše, može dosta ljudi proći. Bez da nekog gađa, pa neku vodu. E sad, vi dobijete rank svoj nakon 5 odigranih rundi. Kao što vidite se njima izašao lik, što je dosta super, sviđa mi se to. Kada mi izađe lik, to mi je najbolja stvar, ali nije dobro kada mi izađe lik dok vas je previše, jer onda bi mogao obustaviti. Sad, diamondi su vam dosta bitni u ovome scenariju i komunikacija s svim timovima. To jest ne timovima svim, već sa teammateovima svim.
Ovaj to već ima Diamond Armor. Kako to? Ne još zadnja već. Da. Čim prije dobiti Diamond Armor, on već ono. Ogromna prednost. Evo kao što vidite kupam rude. Preporučujem da dobijete pickaxe na iron, da brže možete kupati rude i biti ima krevet te stvari koje se obuhvaćaju. Evo vidite, repairali su enchantment table, što je već odmah velika prednost za nas. Imamo iron armor, kupit ću damage. Tu su ubili lika, super. I već imamo dagger na 4. Što vam ja preporučujem da vam dagger na max, armor na 5 zvijezdica i bow na 3 zvijezdice. To vam je onak za njih preostalih 7. Osjeća vam jedan ovaj forge point unutar granica. A jednostavno nek napreda da ide do levela 12-15, se može ići onak više stvari. Evo da bi sam i statik najbolje. Da, to vam je jedan dobrih enchantmenta koji će vam isto pomoć. Kao što vidite, već neki imaju 5 killova. To su neki tryharderi, možda i hakeri. Ovdje se tu ima dosta hakera, mogu priznat. Ekspert sam u prepoznavanju hakera i fraudanta. Takve vrste ljudi. To uobičajeno nitko ne voli, pogotovo naš klan, što zato nema ni snagu ni volje kad se hakerimo. Ovdje tu je lik. Sad će se ubit. To je znači moj prvi pravi kill u rundi. Trenutačno vidite imamo level 30 lika. Doslovno nema ni killa. Sad meni dostično, zato sam očekao da će level 30 likoj biti puno bolji, to je znatno bolji. Ali rekao sam level ništa ne značne. To je primjer kad sam ja bio level 22 solo tim koji je bio dupli level 30 u Lucky Block Doublesu. Nam se ugledat armor na 2 zvijezde da mogu otključat, da 2 zvijezde da mogu otključat ovaj armor. I imam si Diamond Dagger, lijepo. Kupit ću si Armor Protection dvojici. Kupit si bolji pickaxe, dosta daggera, to je daggera. Kupit ću si Tesla Coil Trap, da malo osigurati tek krevet. Dalje 2 Tesla Coila po osobi, ili ukupno može biti 10 njih. Šta se desi kad to umetim? Uglavnom da. Evo umro sam. Ovdje sam dajem dagger. Ne mora neko metat. I evo opet nekoga me mora ometat. Izgubili smo i teammate koji ima 4 kila. Bravo. I to naš teammate ne radi ništa. Evo koji teammate nama ne radi ništa. Korisno. Disrespekt. Evo gledajte. Napokon je neko ubio lika. Tu pucaju dosta. Neko će mene bome pucat. Ok. Da znam, jednostavno bit će vam stresno kada vam je krevet uništen. Oboje. I to krevet uništen. I kada morate prebaciti fokuse i tako te stvari da biste probali uspjeti stvari. Sad, bitne stvari su oko toga da
teammate-ovi i dalje mogu biti očajni. A nekad mogu biti dobri. U ovoj trećoj rundi kad sam snimao prvi put. Zato mi se posrećilo baš da dobijem dobrog teammate-a. Execute 3. Isto dobar enchantment, ali nije toliko dobar. Ali vidjet ćemo si dosta firebola također. Nišće isto, uzet ću si Tesla coil. Taj gleda ovdje. I ovdje mi opet 9 emeralda, znači ja sam u jednoj rundi čak izgubio više od 100 emeralda. Kada mi se ne posreći, kada moramo imati izgubljenog tima, kada nama izađe tim, kada imamo hakera u timu, to jest ne u timu, već u igri. Biti bilo već staviti ovo. Sada, mi imamo opet dva teamata. Ne, dobijemo ovo s 30 likom. Što ovaj radi lik? Ne dobiva ni kill. Lik. Ovo ću rundu izgubiti, 100%. Meni se onak imao sam streak od 8, 6, ne znam. Zapamtim broj. Nikad. Nemam sreće, jednostavno da izgubim. Sad tu lik se pravi da je dobar, a nema ni killa. Da, nema ni killa. Jači je doslovno od ovog prvog lika i trećeg lika kojeg vidite ovdje. Što meni nije jasno zašto nema killa. Zato jer lik ne trudi se, zašto vi to gledajte. Sam koristi ranged weapon da ubije nekog. I vidite zašto nije dobro koristiti ranged weapon. Pa ovo vidite. Cloud enchantment. Ali evo ubio sam ga barem. Vratio sam si jedna ovdje. Ovdje sad natrag u bazu. Probat napraviti neki preokret. Što neće biti bome uspješno jer imam sad ovdje 5 kilo što me pravi drugim najubojitim timu. A rudi ću se kako. Mreža ćemo nek se više osjetiti sami. Okej, stavljam damage. I da. Dosta ovog. Možda. Upgradat ću si armor na to da samo imam ovog. Ajde, 100 HP. I sad moguće. Šta? Dobro, nisam dobio dosta. Moramo završiti ovu rundu. Uskoro bi čak i trebao ići. Ovi ubijaju Titana. To će vjerojatno uspjet. I sad će nam veliko Titana spavnu. I evo zašto nisam htjeo pokušavat. Koliko me to odbacilo. Ne mogu vjerovat. Teammate nije dobio kill. Zato će sad i umrijet. Sad ću eksplodiralo je. To je zapalilo. Ulazim ja tamo.
Idemo, okej. Healam potpuno. Je. Healam je. Evo, napokon je ubio. Napokon je dobio prvi kill. Očekujem da će biti onak nekakav uspjeh barem. Ako ne. Potignem toliko nešto. Nisam možda to sproviti. Ovaj moj teammate samo koristi mrtvi bow, to jest crossbow da ga ubije. Zašto tu nema emeralda nigdje? Šta je ovo? Nama odmažu ovdje. Sad upravo, znači igra meni odmaže. Upravo. Upravo mi igra odmaže. Evo, vjerojatno to mi se nikad nije desilo. Vjerojatno mi igrica odmaže. Baš gledam koliko sati. Ajde, ispiti se. Trebamo požuriti s tom rundom. Neko je pao Void. Nije. A vjerojatno neće postaviti. Opet low health imala. Nikad mi ne uspije, nikad. Sigurno će biti da sam napravio najveći demo. Čekaj, a nismo ubili Titana na kraju. Naš teammate ima... Čekam samo da se kreti uništen. Valjda neće mi... Valjda će mi ovdje tu da dobijem. Emeralde. Fuck. Bolje. Valjda mi neće doći onak sa strane i krenut ubijat. Da se ja tu sakrijem. Dva, jedan, rude, diamond, da će isto biti diamond, napokon emerald, iz ruda, gledajte sad, eto, tim generator sam kupila, nakon ko zna koliko. Bogu, da ja. Još prodobim neki dobar enchantment. Čujte, gdje su diamonda? Što ovi rade? Viii. Okej, spreman sam. Valjda će se teammate vrati kupiti bolje upgrade-ove. I uništi mi most. Sam ajmo rešiti. Skoro treba. Idem probati ubiti ovog bossa. Ne bossa, već Titan boss.
I dobiti bolji enchantment. Kreveti su uništali. Critical strike. Pa napokon. Most smo napravili. Teammate mi pao void. Napraviti trenutak. I opet sam ja umro u pravi trenutak. Znači da ćemo izgubit. Dobro, nek izgubimo. Barem smo nešto probali. Ako ne. Da se moj teammate mogu vratit u bazu, kupit ovo i ovo. Pobjedio ga. Gotovo. Gotovo je. Nemamo šans sad. Valjda će se rude spawnat, ili ne? Molim se. Da vidimo gdje bi oni mogu bit. Što boli ne vidim, tako smo otišli na kraj baze. Ne možemo biti to. Da bi mogli se teleportirati na krova, mislim riskirat sve. Kad sam već kreti uništeni, što ne. Statik može. A produkt... Rude! Napokon. A daj, ne može to. Nekon bi mogo produkt. Onda bi tek bio spreman. Biti. Treba mi taj jedan emerald. Taj jedan emerald koji može promijeniti cijelu igru. Koji može promijeniti cijelu igru upravo. Primio damage, to znači da se bliže negdje. Mam dobiti još 3 emeralda, zapravo da bolji enchantment i tek nisam spremio. Skroz. I evo još moramo produktarno pritaknuti. Pardon. Damage na max. Daj mi još jedan emerald. Please. Evo, popucaju nas. I sagledajte ljudi, moramo da tovar enchantment jer neće uspjeti nam sa ovakvim lošim enchantmentom. Evo ga, 3. Cloud. Može, bar ne pada na void. Nisam dugo dobio te cloud. I sviđa se sad. Titan se uskoro spawna, to znači da će se spawnat rude uskoro. Daj mi još futbolu. Ugodio sam ga. Čekamo kad se Titan spawna, vjerojatno će se i rude opet spawnat. Piše center of the map. Center of the map i idem riskirati život sad. Barem sam sebe ubio. Pa, to bi valjda bilo to. Valjda ste nešto naučili. Mi se vidimo u sljedećoj epizodi. Pozdrav!